Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi lil mu'mini ay yahtarima shahru Ramazan. Musulmanga mildet Ramazanды sıylap urmattoosu. Bu Ramazan keçelerinde Allah tıyuu salgan günöөлөрдөн arılış gerek. Ve yashtagil bit taati minas salati ve tasbih ve tezkir ve tilavetil Kur'an. Bu Ramazan keçelerinde Allah'a moyun sunup namaz, tasbih, zikir, Kur'an okumayın ötkörüşüz gerek. Allah Taala Musa peygamberge kayrılıp İnni a'taytu ummeten Muhammed nurayn kayla yadurruhum zulmeten. Allah Taala Musa peygamberge kayrılıp ey Musa men Muhammed'in ümmetine eki nur verdim deydi. Muhammed peygamberдің ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem eki nur verdim, eki karangılıktan kutuluşu için deydi. Eki karangılıkta jarık boluşu için, eki karangılık bularga ziyan berbeşi için, eki karangılığından kutultuş için Muhammed'in ümmetine eki nur verdim. Musa peygamber aytat: "Men nurani ya Rab, o Rabbim, al eki nur kanday nur?" Faqalallahu Teala Allah Teala aytat: "Al eki nurdun birösü nuru Ramazan, birincisi Ramazan nuru, o ikincisi ve nurul Kur'an, Kur'an nuru" deydi. Bugün Ramazanda oroza karmap Ramazan nuruga iyileştiңiздер, karların arkasında Kur'an okup Kur'an nuruna da iyileştiңiздер. Allah Taala sizlerdi eki karangılıktan kutkarat eken, eki karangılık sizlerge ziyan bere albayt eken. Al eki karangılık kaysı dep Musa peygamber surasa. وَمَا الظُّلُمَتَانِ ya Rab, o Rabbim, al eki karangılık kaysı? Allahu Teala Allah Taala Musa peygamberge cevap verip zulmetul kabr ve zulmetu yevmil kıyama. Kabırdın karangılığından kutkaram, jarık berem, kabırı nurdu bolot deydi. Anan erten kıyamatın karangılığından deydi. Kıyamatta dağı başımızga kaygı kaptap, karangılık kaptap, alapayın tappastan çatışıp barıp, südürülüp barıp, müdürülüp barıp, kepçülük adamlar jolun tappastan tozakka düşüp ketet. Allah Taala ошол kıyamattагы karangıçılıkta jarık boluş üçün Muhammed'in ümmetine Ramazan menen Kur'an'dı verdim deydi. Bugün Kur'an köpçülüğün kolunlardan kelbeşi mümkün. Biroq karların arkasında turup buga dagı jetiştiңiздер, elhamdülillah. Özgöçө mына Ramazan ayı dagı 15 gün vakti kaldı. Kede bul jaşta başka da tirilikti şul janakı ne kıymıldat dursun dep kebir neverelerge atayın özüңүздү ruhsat beresizler. Ramazanды farz kılgan Allah kimge ruhsat berişti dagı özü çeçet. Faman kana minkum maridan aw safarin. Sizlerin arаңарда kim oorulu bolsa же safarda bolsa faidatu min ayamin ukhar. Al adam başka günler oroza karmasın deydi. Ramazanды farz kılgan Allah kimderge ruhsat ekenin dagı özü çeçet. Kede үйde bir adam sen ozуңду aştagı maldı sen kara suudu sen koy dep kebiröler үйдөн bir neveresini jana как будто Ramazan ошонун часынын немесиндей кебир neverелерди boşatıp койгондор бар. Ramazanды farz kılgan Allah kimdi boşatышты dagы özü çeçet. Tirilik ошол neveрең орозо tutpастан mal kaytargandыгы менен ulanbayt. Allah berген мүмкүнчүлүк тавфик менен ulanат. Allah Taala Musa peygamber jana taksir aytты. Allah Taala tavfik emne, mümkünçülük degen emne dese, Musa peygamber öz atını ayta albay kalıptır. Allah Taala aytat, mümkünçülük degen uşul deydi. Men mümkünçülük bergendigim üçün, men Musa'mın başkam dep süйлөп atasın deydi. Allah kaalasa, mına oşol nevereler mal kaytara alat, kaalasa oşol tirilikti işlete alat. Eger Allah kaalabay turgan bolsa, her türlü baldardı neverelerdi türü menen körüp atabыз. Bugün kede akılga salıp başka kılıp, uşul karap tursa başka kısa, uşul bizdi bağıp tursun dep, özüңүздөрчө buğaltır bola örbeňiздер. Al-uqala arbaatun, akıldılar törtöv deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akıldılar törtöv deydi. Birincisi, men bana qabrahu qabla an yadkhulah. Kabırga kirbesten burada kabırın kurgan adam, kabırına namazı menen, orozası menen dayardangan adam. İkincisi, ve men salla qabla an yusalla aleyh. Namaz okulbastan burada, ağa adamlar canaza okubastan burada putu menen basıp gelip namaz okugan deydi. Üçüncüsü, وَمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَتُرْكَهِ. Dünyanı taştabastan burada, dünyanı musurga çıkarıp koybastan burada, dünyanı taştandı katarı kaltırıp koybastan burada, dünyadan arılabilgen, dünyanı taştayabilgen deydi. Bugün kede işim var, talağım var, başkan var, malım var dep, dünyanı dep orozonu toktatıp koyboğunuzlar. Dünya işi öz nuğunda kete veret. Kede yul ayında, Ağustos'ta Saratan'ın ısı günde kelgende de oroza karmadık. Oroza karma atıp ölgen adamlar dugal ekpiz. Oroza karma atıp açkalıktan ölgenler dugal ekpiz. Kudayım aşırı bugünkü bizden kovamçuluk köpçülüğünün derti meçitlerin aldı başkada böyrögüne aparasa, jürögüne bir deme, davleniye, sahar, dağı bir deme orulardan türü köp.
Бүгін ушул оорулардын бардыгы ачкачылыктан эмес, мына ошол токчулуктан болуп атат. Бүгін ашқа өлген эч ким жок, бүгін токчулуктан өлүп атабыз. Балким мына ошол ооругандар орозо кармабагандан айынан ооруп атат. Алланын вахиси менен сүйлөгөн садикил амин, чынчыл пайгамбар айтат: "Суму ва тасиху." Орозо кармап, ден соолугуңарды чыңдагыла дейт. Кээде санаторияга барасыз, леченияга барасыз, бир ден соолукту бир жылда бир карап коеюн деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жылда бир ден соолукту лечения кылгыла орозо менен дейт. Балким бүгүн курсагыма ачпайт, чаңкыбайм деле. Кээде 60-тан ашкан аксакалдарды шылтоосу. Өзгөчө мына биздин Баткендин аксакалдары. Ушу настын эле караты жаман да дейт. Сахарым бар, давлениям бар, башка эмес. Şu damla juda oңой тута беребиз, курсагым ачпайт, 2 мал чай ичсем болот. Şu нас кыйнайт да, шоның үчүн тутпадым деп, өзү кылганы күнөө. Пайгамбар айтат: кылган ишин күнөө, бирок ал күнөөңдү анын ашкерелеп мактанганың ашадду миназ занб. Аны бирөөгө реклама кылганың ол күнөөдөн батар. Өзү орозо туткан жок, 60-га кирип 70-ге кирип ошо настын айынан. Анан дагы тутпаган себебин дагы баяндап коет да. Бу байкушка бир доктор тутпап өлүп каласың дептир дейин десең, ушу нас эле кыйнайт да дейт. Аллах Таала орозону фарз кылгандан максат лааллакум таттакун, таква болушуңар үчүн дейт. Мана ошол нас менен сигарет менен ооз ачкандар же насты токтот же орозону токтот. Өзүңдү өзүң алдаба. Бул Рамазан ошол настан, сигареттен кутулуш үчүн. Кайрадан эле Рамазандан кийин же ооз ачкандан кийин Аллаху акбар деп азан чыккандан кийин саатка карап туруп, мына ошону менен ооз ачкан болсоң, өзүңдү өзүң алдaba да бирөөсүн токтот. Анткени бул Рамазандан максат бирөөсүн ташташ үчүн. Лааллакум таттакун, Кудайга кайтышың үчүн, өзгөрүшүң үчүн, оңалышың үчүн. Инналлаха ла югайру ма биқауmin хатта югайру ма би анфусихим. Раат сүрөсүнүн 11-ci аятында Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, оңдобойт, ал коом өз аракат кылмайынча дейт. Эми көнүп каппыз да дейт. Şu дертке чалдыкканбызда да мыла дейт. Ушунчалык мунун дерти, мусибаты кыйын экен, şu көнө албай атат да, ташта бере албай атат. Кээде апаң өлсө, атаң өлсө, 2 күндөн кийин Кур'ан окуганды унутасың. Насың менен сигаретиң, атаң менен энеңден дагы ашык бе? Bir ay orozуда таштап, орозодон кийин чек болот. Bir ay унута албасаң, атаң менен апаңа караганда жакынбы? Кээ бир атасынан, энесинен айрылгандар олтурасыздар. Бирок унуттук. Ушу ата менен ападан дагы азизби? Унутпастан ушу 60 жылдан бери ушуга жабышып келатасыз. Лааллакум таттакун, орозону фарз кылдым, таква болушуңар үчүн дейт Аллах Таала иншалла. Мына ошол таквалардан кылып, Рамазандан өз үлүшүн алгандардан кылсын, урматтуу аталар.